Wat hebben we vrijdag? Vrijdag hebben wij weer een feestje in Fusion. Ik bedoel, ja, het lijkt gisteren dat ik hier zat, maar ik zit er weer. Ja. Het gaat zo snel allemaal. We doen het natuurlijk elke maand. Dan hebben we bij ons bij Fusion gewoon aperitivo. Dan geven we een feestje samen met een sponsor, in dit geval onze vrienden van ATC. En dan zetten we merken, drankmerken in het zonnetje. Daar gaat Melissa zo meteen wat meer over vertellen, dus ik wil niet het gras voor haar voeten wegmaaien. Maar ja, er staat weer een evenement voor de deur. 2 juni. 2 juni, dat is deze vrijdag. Aanstaande vrijdag al. Ja, aanstaande vrijdag. Hoe kunnen wij bij de event zijn, activiteit zijn? Nou, het is dus deze vrijdag in Fusion, in de Alhambra Mall. We doen een Italiaans feestje en je kan gewoon langslopen. Je mag van tevoren een reservering maken. Je kan even bellen, je kan via de site altijd reserveren. En ja, dan gaan we een Italiaans feestje geven. Zeker. Kiko também tem de parte de você andar com met voor een party também event. Well, vi aqui no Stobai Italia, no Stobai tá inanan com brands nan Cavit, Luneta e também Aperol Spritz. Dus algo que eu hopi in lately, Aperol Spritz, vooral que weer caliente aqui. É algo super refreshing. No Stobai tá inanan com linha de Cavit, collection. No Stobai tá inanan com Pinot Grigio, Moscato, Pinot Noir e Cabernet Sauvignon. E alla vez de sei, amante nan di Prosecco, no Stobai tá inanan com Luneta Prosecco. Se we põe a mim pessoa que sabe mais até que de binha, me põe me penso que me quer carne of me quer piscado of me quer galinha, que passa eigenlijk cada bebida, pessoa toch robo, na tu pensa que robo come algo, então bom vai com tal binha. Que você recomenda? Está mais ou menos correto, pero a mim de pensamento que tu conta depende de como você sentivo. O quem botar, que botar haciendo, de que atmosfera, que esfera botar, based on that, botar kiss pelo que botar bebe. E assim, botar preferir vinho de caso, é se botar vai pro carro, botar vai um tique mais em direção vinho corá, piscar galinha, salada, mais em direção de vinho branco. Dus tu conta depende também de que conta bagusta, se bagusta com a seca, um tique mais citrus, um tique mais zoet, um tique mais high in tannins. It all depends on your own choice. Your own mesmo gusto. Taste buds, sim. Exactly. E agora qual taste bud me ding? Você fosse me quer amigo algo com chocolate dentro. Era melhor pensar no vinho cara. Algo doce. Doce é zoet. Porta algo misa. Diga zoet sim, moscato. Agora me roupa começar com prosecco. Bota começar com prosecco. Esse é bota mané cleanse para palate, então depois de ser bota move on para lo que bota sinti para beber. Pero pedia aqui nós temos Cavit, 4 options, 2 branco, 2 corá, nós temos prosecco e também depois para ser com Aperol Spritz, ou para começar com Aperol Spritz para abrir o apetite. Nice. Zeg dat we momentos nós invitar para o que está evento aqui FusionAperitivo. Kiko exactamente está hincado em outro. Wat verwachten we? Yeah, what I want to add is it's a super easy way to get in touch with Fusion, to get to know us a little bit, because every drink is special priced. We got some live entertainment in. We got a daily, but now some special entertainment with an Italian twist. And we do some special foods. We always do the food from the green egg, so we do it now as well. But also for the tapas things, we have a lot of different spices, all special priced, like with a huge discount on it. So it's a very easy way to get to know Fusion for the first time. So it's a great opportunity. What time does the event start? The event starts at 6, doors open at 5, so you can be early, but it's not extremely necessary since the event starts at 6 and it's a good time to be there. Till what time? Depends on you. Depends on me. So you are open till whatever it's fun. Till whatever it's fun. Okay, so if I want to stay there till 4 in the morning, it's possible? Pafos. Let's see. Yeah, I mean, bring a lot of friends, you never know. we can know. make like a party and an after party there. Sounds interesting. Okay, and if I want to secure my reservation, where can I do this? You can always go to the website, the Fusion website. You can always make a phone call. Do you have the number? Not in mind. 280-9994. 280-9994. Esse é o número de telefone da Media Fusion. Dus we poder boa reservação da Media. Dus het vai a noite agradável. The music, entertainment, what will we have? We have the January band. Like they always play at us on Wednesdays. They are great. Yeah. And we still have a little surprise maybe in between. I'm not 100% sure about it, so
cannot say too much about. So they are there on Wednesday and they will be on Friday too. Then this Friday. This Friday, yes. Okay, nice, very much. Okay. ¿Quieres agregar algo más over the? Sí, nos quero invitar toda gente de viernes depois de trabalho, by casa, fresh up, passa Fusion, bem unwind conosco. É também gezellig. Enjoy glas de vinho, glas de Aperol Spritz, glas de Prosecco, bem com friends nang, bem com pareja. Então, enjoy de viernes, relaxing, se que nós Fusion. Mas é, nem bebe o Indro. Que botar aí, Indro? Wat moet je, no? Sim? Te. Die via? Ok. Nós também. 280-9994 por programa assim não pode ser reservação também. Dus pode enviar uma Fusion Aperitivo. Yes. This Friday. This Friday, okay? Do you want to say anything more? Invite the people to come in? Ooh, I did it last time and it was like major success, so Nice. shall do it one more time. This Friday, 2nd of June, Alhambra Mall at Fusion. Aperitivo